Ya essa não partilha, ele é tua. Malova fai kato. Chega no saco só para Maloro saco, Marcos, passe de Morelli. Ambil matado que saia, matado de como ele é o mar. Veio uma viagem tua. Tato nem tá na venda na suma lua. E ela não foi como boa se fala também do suma lima. E ela é do suma lima foi um pouco olhe mutalo olhe saua Herota ekalesia lona puapuaga teimio sauanga sauaina tangata o le tua po le ekalesia le tua e o tatou e tusi o galuega le apostolo e foi sa tusi paia ia na kaku foi tau e foi o ila tusi ia pa vera foi tau ka ko tau kuma vai mas isso não foi olha foi tau volta com ka ku vai isso ia não lá que foi tau que ia o matou também o langi faftai o fio ia matou talaina na o fio o le tao no fosse eu filmai fa o matou foi tauina a o lo me foi garmena e mana va o si fogo le tao a o matou fa longo le matou lo mona lo fita la mai tama e me se dingo na o fio faftai do fa o no isso amém amém. Ona po sa wamo le ekalesia. Asolongo tato mata ona to le lai. Mai le fe mo o po. Na po ai tuko Herota disi le ekalesia na ia sawaina. Pa sawa. Yai como é uma fosioti fo yai a popo le uso Ioane. Il pel o petoro. O lo fo e ia o fia i sai. Solera foi a biblioteca na soia a reto de faftenga foi a teia a ideia para cui na chamada fa se vai fa leu e a teia na soia na a teia leu na biblioteca o fai le tau whakauanau e tua e ekalesia moia. O ina tautai a te Herota e a te e whaka. E a ona mo e ke teru e whao te matau o rua. Nono tia o au te foi e a ngei mo le risi o tu mai. Pula mai foi marmalama. Famu ya teia, mapeatu, natu ia luga, ya hafi. Vai sua ya tina ko le mo le leoma. No le na ko pui mo le na la fu le ya tina ko. Na wa te fa sa ma ya fu ya ta. Tuo le o le ya ne. Fa to ma tu pe che. Fa pe ya. O lo le moni. Wow, you might be getting an idea. Malaga, might be a chair by Limo Herota.
tuanga umalama o nini kaya kangata mai la. Ia panga fai tau le kakutala. Kaya Herota le sawaina tangata le ekalesia. Ingata ni efosioti o wa. O ilo Herota fifi ayu tayo. Yo mapu elo le apetxe. Tu ul farpipui. Mai tana tuspaya o epetxe ul farpipui. Sa fai le talo fatau anau le ekalesia le tua. Mo ia. A iena pece kutono farpipui famai e mo ele vao fifita leo e tangata tau ele ngata inga leo sei sanga no lima i maia o mea mo no vai ai famai tala tuspaia natu ia Herota sei malama tai ao e tai le pece du fafsurina ai ol tu no po famai tala tuspaia o saule angelo patai le tuo pece ula mo tam pece, mana angin dia pece tu lunga, dia ngata ina, failo la failo se vai, tango lo ofum pur mai tu mo tau faf, inga wa, ala pece fu mai tala tuspa ia, mana tala fa ko sei mai anga i mo ai, tau lo pece mo mana angin. Matala le si leo fitfita le soitoa, matala ya na uma. Ue matala le soitoa. O kul feito, kele feito me sa vale fa. Matala tuspania matala fua. Ina ora fa fu, kwa kula le angelo pece ue. Kwa mo manatu no pece, fa mai na to pece, fa peo se fa linga na vale. Ai le lo. Ole angelo le tua sa uma le langi. Na vai pece mo tolo fa. Amen. Mero fa mo asuma ta si fato a mo manatu. Ai pece mo fa pele o ino. O ilo nei. E moni wa o ino mai le li lana angelo. Pa o na vai mai o ia ya cha. Ai limo Herota. Ma le fa ko pa o mo lava o le lu o i utsaina. Winga mai fa to fa mo tasi o suma tasi na fa to. O le utalo ke mai nga ele tula foina o ele tua ele tula foina o ele tua o fera na te pupu nga ti ai ona o nga venga le tua ele o wina o ele tua ta usia o ele tua o vinga le una le festa agora que pole la nga saua ina o kai ni fa ora ina me ave fai fina lo le ele está em o filho ele o lama está em feita tá na ngaventala tuspaia e no sio antangaka eu ai no ai ma ele já não falou ai ele to ele liu ai no lama ele eu eu esse moi ele filho toi aqui não tem ninguém ma ele tu ai no ina wa po ko nga ki o yai pe tangia o tanaka ai le tu la fo ina o ele ye mar tu sa wa ina ka to no o tala le le me ngana famela o fa ngia Yesu ai ma te yo lima ngana o Yesu nga ai foi tau e nga fa foi tau nga la o Yesu si silanto ile mo tanaka ma ari na le ia o no fo mo no ma o feta ya tu ma o tu so we abu ile loto mo la we ile loto mo la o we ngata ni mala winga ni wale tu loto mo la amen ba ma pa ma ta mata o ma lo la ki kan ka lo mo loto mo la ki loto mo la ba o na ko ma lo la amuiera we fa no noa we fa ma ya vaya fa ma frufrina ina to wala fa mo mo e tangio e tangata ma le fifieta ma te o fa mo mo o te mi fa no noa i sa de ko fa ma fa na we me fa ko lima amuiera ma lu ma fa mo na to fi ele anu sa fa mo lu ma lo lang so fa yo fa mo lu e manatu mo la mona o
O lo te mau ainga, o lo mamau. E kere anu le manu le langi mea. Nā tangata e maru, tāra winga leo tō maru. E maru o wanga. E rofa mia o e tangata. Hallelujah. Ai upe ono. Ai o makaunga mau. Ie fiai inu na mi tono waya. Wala e te pole. Ai e koa maki ai na mi tono. Lo wima lefa seitau, nana wima lefa seitau. E tono mo wa mi e fai. Ki ma o ma te luma. Amen? Ai a wheleanga wa mi e fai. Ki a mi o paanga e a mi o valea. E ke mole anu o ranga. Lo wima le mole. Ke mole whane ranga. Ai ma ona le ta mele whionga le koe. Ma o ma whane ranga. Winga e tumu e whionga le koe. E nana nga tumu e lo o ranga i mea ai. Tumu lo mga koe. Kelo mea ai lo waa. Ai mole lo o ranga whane ranga. Mungia alo fatu fe koe fitu pa. Wai alofa ina mai nato. Koe ka oe munga ka alofa. Whika kena whakiwa ka konga whi seitau. Whika. O lea alfa me ke alofa e a whaaruroma e alofa ngakau. Wa makalonga ma si momo mai no alofa. A whatoru longa sa mga ke koe wa makalonga ngai le alofa. Mungia no fatu o maa e alofa ina mai nato. Alofa. A fia ai whawhanga. A fia i whainu. Ala ke koe i mana se mea hawe iai. Awa ke vei se mea ngai e mena waka. Rinka? Pai upe waru. Ui e roto maa. Wara to te loatu le tua e le whainga i roa kanaka le tua pe a prepararo lo. Ka oe mo kaka loku maa. Tama manu loko. Ai whamai le whaka oto somona whamai a. Sirio ma leo leo ina o roto mai leo leo ina mea malapa. Amen. Sirio ma leo leo roto. Kule sina kore e kupole no roto. Usiria yara ma kipa kupe. Usiria yara mo tamawa aina. Usiria yara ngā wā. Usiria yara ngā kariki. Usiria yara ngā whing. Amen. Ai whamaitu spa ia siri o na leo leo ina o roto. Nai lo mea malafa. E kwa whai kueiva, ue whatupuina while mu, o a mai ue whakupu while mu. Ui lai whakupu le vesi. E no oila skankau le vi. Amen? Whatupu while mu. Ano mea le mua leo whatupu while mu. E singa kei lo. Whawhianga e whatupu while mu. Abang mungia rumah apa sih aku dia. Aku pun filemu, aku pun filemu. Ia sao vai uma vai. Ia sao vai uma vai. Se não vai uma vai, le tu pus filemu ya vai. Ia não quer le tu pus filemu, não que vai vai. Aí le tu foi sempre filemu ya vai. Amen. Aku ia fatu puina file mu ba. Ya wala. Wala tawo mo mga fatu pu file mu. Tawo la tali po la fa fine o le tua. So a fa na fa ko le si ko lo wa ina. Ya na fusini le po ai na oi. Hallelujah. Era si ko Yesu ma fa yo. Ai mo lo ngani. Ai mo le ngata ku kala ka to. Am ia sa waina no la no ton, wa ora to le mano la ta. O pero fa ko sumatas. Yo to go le fi la ma wa la mi lo to me tele. Wa fa fer na to fa sa wa perfecto e na ko mo ya ke to. O sa ina ba sa waina. Amen. O sa ina ba sa waina. Punga suma lua a. Yo to olin fifi la. O wa o le lami lo to tau me tele. Wa fa me su wa na fa pero na to fa sa wa perfecta o ele mo mo ya te ko.
Kero perfecta le nga makama, ele finalo le. Kuan po kia sa wai mo. Amen. Ele usa wai nga me kang tama ta. Mena fai rotan pam po kia. Sa wai tangat. Inga wai lona e roto fifia e yukai. Ke o fa akili o le ese sana mo. O ese na mo pa. I ma po fo nge po sa na mena fai. Ana fai sa. Sa wai tangat ko le ni. Ana mo ya sa. Ta ke le na pa kia. Faore le ele ta waso le no se mea. Amen. Amen. Ai faftai. Salamoso. Sau loe. Siya meu ke sa wa mo ile. Ana mangingo tarenga Yesu. Mas so le li o sa wa. Kuma wa o Yesu. Amen. O sa wa mo yai. Ole awa tu fa sa wa. Moro fa ya tala tu no le tua. Moro sa wa ma ta no le tua. Kele o fasia kele ko ngisi ma. Ala ki ka o ye ta no fa tala. Pero vino na festa o sa wa ma. Ai vai tal fa suma le. Que mo na se a fa pe awa. A ka to mo le na mo le tua. Yo ai se fa sa ta o ka. A ka to mo le na mo le tua. Le mo foi il figlio fa sa ta o ke oi. Sura ka ua rama. Taran me ka ua ka mo ye tu. Oi ka mo a. Au mo le tua. Au mo le mama le tua. Le mo fai il figlio fa sa ta o ke oi. E la fa sa ta o figlio a oi mai o ke figlio. Ma e fai inga il figlio, ma ko daro il figlio. O mai lo ye ya ku lo bona. Alleluia. Ile gospel rusu malima. O fa mo wonuma. Ele ama no tau. Ai kaula le pa foi ka we fesitalo. E rusu malima. Mo ia o ita tele Herota ia tuo masaitono. Agora to mai te ia ma le roto matasi. Lato fa o le atu fo ia paso. Lato o le atu le ia wana whanaina o lato rua i le rua le tupu. Lato o le lato ina o ofu ai e roto i no kua. O roto le no kua rini. O la matu ia te lato. O na whana le o le rua. O si ufoma o se atua. A le se leo se mata. Vai a o le o ia na ngilu le ni. Wao le atu e ia bi ina i le atua. Ati o le ina le o ia le rufe o tia. A o tupu a fiona le atua. O le whakatele ina. O toi poi mai pa nato na sauro. Ai e usalema. Ina o noa la te au. Ato o mai mai o lani o noa a mare. Dan me a tupu ya Herota. Koi lo fie fie tanga te rang mea whai. Me wo ofi o wha tupu wana au malea. Wana au mo i tangata. Wale fōringa wana au ma feo si tupu o wana au ma feo le ui o le si atua. Nga ana langa leo tangata. Whamai o leo kere tangata. Wale fōringa o se ala langa si tangata. Awa ana langa peo le ana langa tangata o. Le whaorai. Me mona ko le alanga ku vi ingo le tua. Awa ana langa le vi ingo o hoi. Herota. Rara nyanku. Ang sawa le ageru kama mai Herota. Ang kaya le ageru. Rara nyanku ku ya Herota. Pwede mo kau kio le pwede nga hau kingo kia. Ona e kikiro me ala wa maka ma aia ufi. Tu hau mai kuri. E kikiro mai wa maka aia ufi. Amen. Whamo runga e anga runga runga. Me wa langa Herota. Au kio leo whai Herota. Ofi o mo whai. Tupu ngā langa leo mga kua Herota o ngā uia. Ai wai kukura ngā langa. Lukares. Lana kupia Lukares.
rio mango. O kau mo sa ala. Rio poki. Amaya le ko we me mo fo ria mai ave ku pa poki. Yo e fa kasi poki mo ki ma mo. Mai o ku po mai u. E o mai ora eko. O ku po fu le ma. Wai mo ki e be poki. O sura ki no sa. Amen. O ki o na o ya. O ki me no ya. Ai nga koe sala moro no langa fa mai tara tu se se ia fitu ka usanga se ia no. E ia ia ko si ia ku ya oi. Amen. Ke sia no e ia ku nga la winga oi. Amen. Na tu nga la winga oi ki sa ki pese. Amen. E ki sa ki siva. Ki sa ki la uma, ki sa ki mo ma. Ki sa ki cappuccino, o le ku nga la winga oi. Ai sa ora fai me ma. Fai ora fai le ku. Aquela festa nata. O winga e sauna e ke ka poi le ni mai fai me ma. Ke lo sa ke uno e ka. Amen. Praise the Lord. E kai o le ane. La o ke mi sa o le sa la no le sia ki no nga fa. Amen. Sa o le ane pa. O ala langa kan ka pe o sa ala langa. O le ala langa se vi mo le ku. O ala langa a pe vi ngo ya Herota. Kai le ane mu fu nga aki a mu fe. Oleh muka kira pun ngau. Aqui a bufe bem mau aqui. Que siano a saua ina o ngabeng ale tua mas final ale tua o que pode. Pangai ele nem fez ekalesia no vai pedir tudo para tu ya. Maka kalau fakta wanau ilha tua. Mo pedir. So kami ke pupo matia e ka kaura o ngale ko sa ka wa ngau ko ia fa mangal oi ia la mea i oi ia ko fa fo wina no ora ma bela ke le mo ngala ko mo ne ko le ai ngalo ia ki oi e ke ka le o ngale ko ai fa san ka le o ngale ko ai fo mo ki le ko e fa si au ni la un ma ya ba ya mama ai mo mai le ngala ko que leia uma vez na uma nessa boa. Aleluia. Aí agora que calhei pela alma para o que nada o poder. Agora não pode também já. O repelo o tal foi uma área uma tu não é fácil que eu sou de como causa cai não é cuia é perfeito. Cui mas eu que eu sou de como vale e tu e mais pelo já. Que viu que fizeram faz. Lá no pego o tal foi uma área uma tu como na leva sem pular no molo do pego. Não pode tua. Era tem um pouquinho mais já não pode. Amen. Aleluia. Aí faz uma banana lá mas também não pode tua. Olha um guia né. Aí eu vou para aqui é bem. Faz pui e moi vai vir tal. E não vou ali mais o meu filho o meu vai. Aí saua meu caro o tubo me pensou o foi. Como eu ofo, como eu se vai, foi eu se vai. Por puro ofo mas por um carro. Amen. Que não lá é uma boa lei lá que fica me lembra se. O como tá na mulher foi to, aquela mulher foi to. Nem não se deve na carne aqui. Já vai o carro que faz por tua dele. Tatalo fatawa na ule ekalesia. Mwe o tatala nele kuo mo tama o peche. Malame a i peche. O ni ngalo te o temi te o i fena ta ma o langa ku fuwa. E ka kalo la wa ngana tu mo e. Aleluia. E ka kalo la wa ngana tu venga ni malame a i o temi fa fita o. Ala vero ka va de sete mai o ma le pero ka va. Amen. Amen. Oi ma ho foi me que le na fei le tu lo ola. Amen. Ele no fei na ngalo e quero me na fei le tu lo ola. Que le me ngalo ve ai ka fa. Amen. O mai o tinga ai na ave o forma. Amen. Ai fa sa o ima o le tu. Na ve ai o le tu. Ora o ka lo te mi tinga ai na mo wa fa tia. Te tu vai ave o ngaro o la mo e. Tu mo se ba mo mo. A como le tu lo mo. Fai le le mo mo. Ai le como le tu lo mo, e so fai lo na lo. Vai bom.
kene yo ke sian fa pena. Ka tu mai ale tu la o lo kwa ba pokia. Wa ni ka pasa be al fa nganu le si ka pasa. Dan ne so ai ku mare. E na tai e fa fitau ni balete. Ke sian a o fa le tai no wala. O le ngalo, e le tu la foina o e le tu. Yo la kutala ha. Amen. Yo tala na kutala. Saua ina Herota ile ekalesia. Ma lona oti puapuaga. Amen. E le kai mo fiela venga le tu ka ku ke saua ina na ko. O nge mga polo sau ya ku sau ki file mo ya. Ki sau polonga. Kine sau loko ai, sau polonga lo langa tino. Ara ba ka pena le tua. Pelangi mo e. Ai polonga le tino ge. E ke wapu le nangi. E ke poponga kia, e ke tangi, ke mafatia, e ke wapu le nangi. Ngā lofu, ala langa fia. Le ko yeswa no no mo le langi le ko yeswa i matamalingi ya. E le yeswa no no. Haleluya. Ai o ngano le tu. Ele tu la foina o ele. O ke ona fa mo lunga, o ke fa mo lunga lo malosi, mo lo poto, mo lo malama o ia. Ai lo ko mo blano. A vala wina o ele tua, fa mo blano no loto. Haleluya. Ke man tua le no vala wina o e, wai o le tua. Talia fio mane tua ke ona. Ele tua tato wa sa, o sma for Yesu. Amen. Let's party la vie tua. Let's go. All the time. It's a very interesting story today. Like if you read the verses, this is where the first disciple that was martyred because he was beheaded by the King Herod. Everyone knows who King Herod is? Remember King Herod that killed all the babies during Jesus' time? So this is his great grandson. So this, because King Herod was the great in the beginning of the book of Matthew, when Jesus was born, they were trying to capture Jesus. So this is his grandson. Still didn't make any changes. He was prideful, and you know what happened to at the end of the story? He was eaten by worms. And no one doesn't want to touch worms. Hey, Granny, you don't like worms, eh? But that's the importance of the story, because if you're a prideful person, you're not going to last forever. But if you humble yourself, God will reward you, because the Bible says, those who are humbled will be exalted. And that's what the book of James says. And that's the importance of the story. There are three keys in the story. Read carefully on the first one. God will not abandon you. From verse 1 to 11, if you read carefully, it was about a man named James, which is a disciple. He's a disciple, he's a follower of Christ. James and John, they were brothers. O Yakopo, Ioane o la o Ausoia. You remember the time when Jesus selected his 12 disciples? He was always with 3 disciples. There was John, James, and Peter. When he went to the Mount of Transfiguration, he took these 3 men. At the time when he was up on the mountain, Jesus was praying, and then Peter, he saw something. He saw extra 2 men. That was Moses and Elijah. So there's a reason why Jesus selected these 3 followers, because they had a heart for Christ. But the other 9, there wasn't much of their story, their character. But the importance of the story is because when Jesus had ascended to heaven, Peter was the first disciple to be filled with the Holy Spirit, and he saved 3,000 people to 5,000 people. And then Peter and John would go and use the gift of the Holy Spirit. That's the gift of the Holy Spirit that we all need. Hey, amen. And then from this story, James was beheaded.
sad what happened to James, but he knew he knew his calling, he knew his purpose. Some of us don't even know what our purpose is. Some of us don't even know what our plans are. But I want to remind you this morning that God has a huge plan for us. Because James, he knew that he was going to be killed, because that he gave his all for Christ. And then, when we think about life, sometimes it's difficult. Your relationship and your family, as a child of God, just remember that God will not abandon you. Even if you go through a lot of trials and tribulation in life, He will never let you go. Even though you're persecuted for the wrong reasons, you know what's happening these days? We get targeted by social media now. Even in gossips and a lot of things. But let me tell you this, God will never abandon you, because God will never leave nor forsake you. That's the importance of coming together and fellowship with God. Because there are times when we're alone, we feel down. And we can't rely on anybody. But let me tell you, the only person you can rely on is the Holy Spirit. The Holy Spirit will comfort you. He will strengthen you. He will give you the strength that you need in order to come to the Lord and to humble yourself. You know the story. There were 4 guards who had chained up Peter. But what did the Bible say? The angel came and it just loosened his chains and put it and told him, get up, put your clothes on, put your shoes on. Peter wasn't worried at all. We don't know how it feels when we're in prison. Amen? I know a few of us must have been in prison in the cells, but it's not a good look for you and me. You feel alone, you feel trapped. But Peter, he wasn't trapped at all. Why? Because God did not abandon Peter. Amen? When we unite with the Spirit of God, the enemy cannot win. The enemy cannot win. Sometimes when we're coming to church, there's the enemy that's trying to say, don't go to church. Don't go to the service. There's that doubt that in your mind and they say, don't go. Don't go and this person, don't go, because that's what the devil does. The thief comes to steal, kill, and destroy. Trying to ruin you, manipulate you. But you don't realize that that's part of the plan. That was Satan's plan. Thank God that we're able to fellowship together and to give Him glory. When Peter was arrested, the people of God were praying together with one heart. They prayed, and the angel went to see Peter and loosened him. You know where the angel guided him? He guided him outside the first door, and when he got out, Peter just walked, and the angel disappeared. Amen. The angel disappeared, and then Peter made his way to John and James' family's house. When they opened the door, they were shocked, they were amazed, because Peter was locked up. See, if God is with you, who can be against you? Amen? Who can be against you? The third key, pride does not end well. You know what happened to King Herota? He beheaded a disciple of Christ. And at the end of his career, he wanted to give all the glory. And when he gave all the glory, the Bible says the angel struck him. Amen? Isn't it a lesson for us all? When you know that there are signs they're giving to you, like there are signs that are coming to you, and you know that you need to make some changes, shouldn't you humble yourself and give yourself for the Lord? Amen? Some people out there, they don't even put God first. They only put their money first, they put their family first, but we must put God first. God created us in His image and His likeness. That's how we know how God is a great God. How about us? We only meet up once a week. It's good, but we need to do more for our Christ, because He died on the cross to forgive our sins. He made a way for us. We came here with nothing. We were born into this world, we came with nothing, and we also end with nothing. But if we have eternal life, we will remain in His loving arms forever. Amen? We have the victory, so we must always give Him all the glory.
because he deserves the glory. Can you say amen? So why don't you give a clap for the Lord this morning? Thanks to see the pastor for reminding us and to share about the importance of the story, which he brought up King Nebuchadnezzar. It didn't end up good for him, but he humbled himself at the end. So the importance of this, today's sermon, or today's Sunday school, when you receive life, every time when you wake up in the morning, just remember to give God all the glory and use and make the right choices in life while you're still here on earth. Because we never know what will happen out on the street, out on the road. But there's a reason why God is guiding you every step of the way, because He is guiding you. And God's people is praying for you. And that's why it's good to be a child of God. Amen? God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good, yeah. God is so good. Yes, Lord. God is so good. God is so good. He's so good to me. He has set me free. Uma